мегӯянд шуморо собиқ шавҳаратон бисёр азобу азият медод. фаранӯз амита ақл дорӣ надорӣ? барои чӣ файрат мекунем барномаое ки хеле бемаъне ай? ман пешакӣ гуфтам фаранӯз оиди зиндагим гап задан намехоҳам, барои ки мана интерес нестай. мегӯянд шумо Азизбек Ҷураевро аз занаш ҷудо кардаед. ман дигар сода наям, зиндагӣ аз сар бикунам, ба дуруғу фиребу макри ту бовар бикунам. айшоти бачаҳо пулу хавданро бас кардед? нав сар кардем. ассалому алайкум акаҷоно апаҷонои ма. барои ҳамаи шумо хабари хуш дорам ки шумо метавонед ки акнун бе ягон майнаи сари худро азоб додан, яъне шишта анализ накунеду бо искусствени интеллект, яъне зеҳни сунъӣ коратонро давом диҳед ва даромадатонро зиёд кунед. зеҳни сунъӣ ҳамаи корро ба гардани худаш мегирад. шумо бошед ба чанд доллар савдо кардаро интихоб мекунед, халос. барои чӣ дар ин кор зеҳни сунъӣ хубтар аст? чунки ӯ зудамал ани худакӣ метавонад ки анализ кунад ва мисли мову шумо фикри зиндагӣ дар сараш нест ки ҳангоми анализ кардан парешон шавад. бардораи азиз, мехоҳед ки тарзи кори зеҳни сунъиро ба шумо нишон диҳам. бинед миёни тугмача, яъне кнопкаи сурх поён рафтан ва сабз боло рафтан тугмачаи кабуд ҳаст ки ин зеҳни сунъӣ мебошад. мо танҳо 5 долларро интихоб мекунем ва 3 маротиба рӯи тугмачаи зеҳни сунъӣ зер мекунем ва каме интизор мешавем. ана бинед, зеҳни сунъӣ худаш боло поён рафтанро интихоб мекунад. аз мову шумо танҳо пули коркардаи ӯро гирифтан мемонаду халос. мо ҳозир танҳо ба 5-10 долларӣ кор карда истодаем ва марҳамат дида истодаем ки чӣ натиҷаҳо дорад. шумо худатон ба ссилкаи зери видео буда метавонед ки дароед регистратсия кунед ва промокоди моро истифода баред ва аз якумин пули гузарондаи худ 100% бонус гиред. метавонед ки зеҳни сунъиро санҷед, аммо аз ақли худ истифода бурданро фаромӯш накунед. ба ҳамаи шумо бурдбориҳо хоҳонам, бародари азиз, ҳаракат кунед. салому дуруд мегӯям ба ҳар яке шумо дӯстон ва мухлисони Сомонаи Наимҷони Сайдалӣ. барномаи медони ё неро оғоз мекунем. Шукрона Сафарзод аст дар барнома. шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед, ташаккур барои даъватон. саломат бошед. Шукрона бону барномаи моро хабар доред. аллакай чандин сол аст ки мардум тамошо мекунанд, мухлиси худашро дорад. як дафъаи дигаам иштирок карда будем. беҳад барномаи ҷолиб. ай удаи шартош иншолло ки мебурам. кӯшиш мекунам. саломат бошед. пас намефаҳмонам, шурӯъ мекунем. Саломат. ҳо ё не? мехонам. шавҳар доред? не. дар тӯйҳо фонограмма мехонед? фонограмма ҳам зинда. мегӯянд шумо Азизбек Ҷураевро аз занаш ҷудо кардаед, рост? не, ҳеҷ вақт рост буда наметавонам, барои ки мо фақат як ҳамкор будем ки дар вақтҳои кор медидем. баъд оилаш қатъан бисёр дӯсти наздикам. рост аст шумо пеш раққоса будаед? не, ман раққоса нестам. ман баъди хатми мактаби миёна коллеҷи санъати ба номи Аҳмад Бобоқулов спеси овозхонӣ хатм кардам. баъд то ҳолира рӯи спеси худам кор кардистам. дурӯғ гуфтанро бас кардед? ман дурӯғ намегӯм. ягон касро ба шапалоқ задагӣ ҳастед? иқа ганда нестам. ай хушрӯгитон фахр мекунед? хай хушрӯйм. ягон донишгоҳ хондагӣ ҳастед? коллеҷ. акн иншолло давом доданем. дар чакдон нон пухта метонед? айва. нахо духтари тоҷик натона. айшоти бачаҳо пулу хавданро бас кардед? нав сар кардем. ба ягон кас ваъдаи дурӯғ додагӣ ҳастед? не. росте шумо бар қасди кадом шиносатон сароянда шудаед? не. эркачаи хонатонед? то ҳозира бале. бо ягон ҳунарманди дигар тақлид мекунед? ака пай Фаронӯзҷон ҳамин хеле астае ки ягон кор бетақлид намешавад. албатта ман бисёр сарояндаҳое ки нақшон мебинам гӯш мекунам. чӣ ба не, албатта и фахрам мекунам. рост аст шумо хӯрок бисёр мехӯред? не, вообще кам мехӯрам. экономистам. свидания баромадана бас кардед? бас ки намегӯй. олям бас накардаӣ? не, ман свидания намебурам. мегӯянд шумо хабаркашен, рост?
ягон бор хабаркашӣ кардам ки хайр мумкин ягон каса хабаркашӣ карда бошам очамда. марди дузанаро ҳурмат мекунед? Ами марди асила ҳама ҳурмат мекунам ба фикрам. росте шумо бисёр ноз мекунед. Мезебам охир. беҳтарин. аз саволҳои мо нороҳат нашудед? Не, албатта. Хеле вақтмам хуб шид. беҳтарин. мехонам саволҳои дигарро. Шукронабону, чаро шумо сурудҳои ӯзбекиро бозхонӣ мекунед? Ба қавле дуздӣ мекунеду мехонед? Чӣ хеле ки хитон мегем бозхонӣ и дуздӣ нест. Бисёр мухлисо талаб мекунанд. Баъд ман кадом сурудиро ки ами оҳангои ӯзбекиро ки мехонам, дар поёни номам менависам ковер, ному фамилияи ҳамо овозхона. Баъд бисёр тӯи маъракаҳое ки мо мерем ӯзбекзабоноанд. хоҳиш мекунанд, ман мехонам. ташаккури зиёне ки хоҳиши мухлисон Бале. зиёдтар аст. албатта ҳурмати мухлис дигар Бале, аст. бале. барое ки мухлисон ҳастанд ки мо пеш меравем. ба Бале, хотири албатта. мухлисон. бале. Бале. саволи дигар. шукронабону, санъаткор аз ҳаваскор чӣ фарқ дорад ба фикри шумо? Ба фикри ман санъаткор ҳамон нафареро мегӯян ки худованд ҳамо истеъдода дар қалбиш ҷо кардай. Садои хуб дора мисол. Ҳар санъате ки боша ҳамо санъати хуб дора. Ҳаваскор он нафареро мегӯян ки истеъдод надораву талош мекунад барои кор кардан дар ҷодаи санъат. Ба фикри шахсии ман. саломат бошед. савол дигар. рӯзҳои охир шуморо хеле фаъол мебинем. тез сурудҳои нав, клипҳои нав мебароед. Шукрона як сарпарасти бой пайдо кардааст. Хеле дуруст мумкин. аст? Мумкин. Баъд бо дастгирии Рустамҷони Сайдалӣ ки устоди азизи ман чихел шумо ҳаматон медонед. бале. бисёриё медонанд. Намемонад бекоришдан. Хай дастгирӣ кардестан, мо ҳам талош кардестем. пешравӣ Албатта. кардестем ба хотири мухлисо. Хеле хаб кардем, не? бале, Хеле хаб хеле будем. саломат бошед. мегӯянд шуморо собиқ шавҳаратон бисёр азобу азият медод. ин гапҳо то куҷо рост бошад мегуфтед? Собиқ шавҳарам рости гап ҳам қадар медонем ки шавҳар доштам. Алҳамдулилло ду фарзандаки нозанинам дорам. Дигар ҳеҷ чизаш дар ёдам нест. яъне ки ҳама Вақтам надорам ба хотири ба ёд овардан. Вақтма дар кор борум сарф мекунам. беҳтарин. чӣ нақшаҳо дорад? нақшаҳо зиёд ҳама қадар гуфтам метавонам. оиди нақшаҳо ки ҳама мухлисон мунтазир бошанд, нафароне ки мухлиси ма ҳастанд мунтазир бошанд. мо нақшаҳоро амалӣ мекунему, пешкаш мекунем, баъд хичон баҳо метаҳанд. ташаккури зиёд шукронаҷон. ба ҳама саволҳои мо пурра ҷавоб додед. Саломат бошед. аҳсан. ҷаҳони сипос. фотиҳо моли шумо ҳастанд. кушоед. Кадомша бигирам? хай бигирам, ҳамаша биёша мегирам. бисмилло. ва марҳамат. бисёр баландтар хонед. фаранӯз амита ақл дорӣ надорӣ? барои чӣ файрод мекунем барномае ки хеле бемаъне ай? Ман пешакӣ гуфтам фаранӯз оиди зиндагим гап задан намехом, барои ки ман дар интерес нестай. ё шумо дар интереси ҳамин одаме биковен асабӣ кунед. Накунед даъват барнома. ором бошен. як дақиқа. шукрона ором. барои чӣ ором бошум? Ам чӣ гуфта будем? як бор баландтар. На бия бигире бикша камерара. Чӣ гапай як тари дақиқа ҳолай? ором шо. барои чӣ ҷанг кардестен? Ох дамҷон ависай ки хати ровии барнома ҷанг чикор кунем дига. Нозиктарам тарсид бечора. қариб зиқ шуда будам ки шукронаро айхи дигим ҷо даъват кардем барои ҷанг. Саволафтай бояд буромадаям. аҳсан. марҳамат. накин тавонистан бошед. аз да баромадам. аҳсан. Саломат бошед. марҳамат. Бисмиллоҳирраҳмонирраҳим. боиш за меҳрубонӣ набошад ра меҳрубонӣ. як суруд хонед. марҳамат. як суруд. خونه من دیگر ساده نیم زندگی اثر بکنم به دروغ و فریب و مکر تو باور بکنم من تو را یاری وفادار به خود میخواندم و درغا که در این غم کده تنها ماندم من تو را یاری وفادار به خود میخواندم و درغا که در این غم کده تنها ماندم. بهترین. سلامت دقیقاً باشین. صدا دارد. زنده باشین. رحمت اوازتان بدین. خسته نباشد شکرانه جان. زنده باشین. مرحمت خواهر عزیز دوام گرفت. میتیم. مرحمت. بسم الله. سوم نمیبروید دیگه. با سرودی که هنوز پیشکشی مخلصان نکردید 4 مصرع خوانده رقص کنید. مرحمت. هم بخواند هم برقصد.
سبزینه بچه به یک نگاه کش مرا چشمک زدنای بچه چی دل ما میبره سبزینه بچه به یک نگاه کش مرا چشمک زدنای بچه چی دل ما میبره اما در غمی عشقی شدم آواره من در غمی عشقی شدم آواره مردم زی غمش جوره چی پروا داره مردم زی غمش جوره چی پروا داره دوامش انشالله که با نزدیکی پر را گوش میکنین. تشکر زیاد. احسن. سلامت. مرحمت. شاید. بسم الله الرحمن الرحیم. ایسوم هیچ نکرده بروی استاد است. پیاده میریم چیز پرافکار نداریم. یگان قصه دردناکی خودتون رو نقل کنید. مرحمت. یگان قصه که تا حالا در ذهن شما نقش دارد نقل کنید. قصه که در سر ما چرخ میزنه شما هم چیزا میخوایم بفهمین. ما نمیدونم کدوم شما در قصه کنم. خیلی چیز بسیاره. خیلی قدر آسان نیست ای برای یک دختر 21 ساله که با فکر خودم ده بعضن وقت ای دور خودم حس میکنم نگاه میکنم به حد دلم خودم ده میسوزه که ما 21 ساله ایم دو تا فرزندک بعد ای جدا شدن مثال اویله هرچی نباشه ما به خاطر اوتای کودکا مثال نمیسوزم دیگه ما به خاطر خودم دلم در خودم میسوزه که این قدر وقت قیمت ما صرف کردم الحمدلله دو تا فرزند نازنینم دارم بچه و دختر دارم حتی قبول کردم که برم در دهات زندگی کنم هر چی که نبود وقتی که زندگی ما ویران شد دو تا کودک که ماینده نمیدونم یک حالتی شد که هم در اجاره نشین هم کودکا دنبی بدم هرچون در بالینسا غلطیدن هم کار نبود که ما یگان طرف کمک یاردم نداشتم چه خیلی میدونین ما اکا دادر ندارم یک پدر مادر دارم که نوبتی ما برای اونو خدمت کردن خدا را شکر به حد قین گذشت برای ما تا کودکا ما یک جای معین یافتن برای استقامت یا پول یافتن پدر مادر ده هم بچه هم دختر برای دو تا فرزنده که مایده ای که نیاز به نگاه و بین دارن هم پدرم هم مادر بعد زیاد درد کشیدم زیاد هر روز کارم همین بود یک ماه من در خانه محکم کردم فقط گریه میکردم بعد یک وقت دخترچه من گریهش در گوشم اومد من در خانه کودک در خانه گریه کرد همین قدر بزیب که همون گریه کودک من پیش همین حالت شدگیش من همون گریه را در قلبم حس میکردم که درنی قلب ما یک کودک مایده با علم گریه میکنه بعد آوای چشمام پاک کردم همون وقتا کم کم اکای رستم جانا میدونستم در برش بعد کم کم سلام علیک بودیم بعد وقتش از گفتم که ما آوای چشمای کودک ما باید تازه کنم ما حق گریه کردن غم خوردن ندارم ما چند قد زندگی کردم برای خودم تا همه 20 سالی عمر ما دیگه ما فرزند دارم عهده‌داری دارم باید که مسئولیت پذیر باشم ایجام خستم راست خانه استاد رفتم زنگ زدم استاد خیلی برای ما تیاری دیدن نکریوت کردن رفتم استاد خواهش کردم در همون از استاد برای چی از یاوی چشم من نمیه ما کمتر در برای چیز فکر میکردم علاقه من گریه میکردم همه گریه ما همه دردم و همه چیزی که در دلم بود در پیش اکای رستم گفتم گریه کردم بعدی همون مده وای کرد سپارش داد خواهش کرد که آخران گریه های تو باشه اگر گریه کردی دیگه مرا نمیبینی استاد دستی مرا گرفته یک بار دیگه مرا از اینو ساخت من اینو تولید شدم زندگی خوب دارم الحمدلله فرزندکم هم خوبن علاقه خیلی کلانک شدن شکر همش گذشت خدا با شکر یک قصه به نهایت دردناک سلامت بشید انشالله باوری دارم که یک روز برای او گریه ما بلند میخندیم بله سلامت باشد زنده مرحمت باشین. اخران چک شاید بسم الله استاد امید کنه بکنه سون نیست
аз ягон дӯстатон пул қарз пурсед занг зада. марҳамат. Ами саволак дар фикри кӣ ма бошад дар сол замон ку дӯсти ки пул қарз бута. марҳамат, занг бизанед. Акай Бурҳон Сафаров да занг мезанам. Клипмейкери ки ҳами клипҳои мара сабт мекуна. Беҳад аи кас пул гирифтан қинай. Инсони хубая? Ики қарз наметава фикр. марҳамат, занг занед, овозашро баланд кунед. Бисмиллоҳ. Алло. Салом алейкум акай Бурҳонҷон. Салом. Созен акаҷон шумо нағзен? Айша. Ман шукронаям. Ҳо акаҷон. Шишкон. Раҳмат, раҳмат акаҷон. Шумо нағз? Ҳичи нами тарафи Фархор омада будем. Айси гаштан да ами норак да заправкам буд чида 1000 сум метоним ада партой? Вақте немҳоди. Борумон омада буд пишам анов кадам. Кӯдако қатӣ мондам. Рустам телефоноша намегира. Озмаякум касая буда. Озага партони буд. Пас таратса мекунем? Ҳа? Кӯшиш мекунем ба умеди шумо бошам? 10 минут сабр мекунем, аввал занг мезанам. Хорошо акаҷон. 10 минут пас кори хуб накардам. Вале агар 10 рӯз пас ёнкаи клипм да занг бизанам дига намегирад телефон. Не акай Бурҳон инсони хубе. хуб, ташаккури зиёд барои иштироктон дар барнома. Саволҳоимро бошед. хуб ҷавоб додед. Зинда бошед, раҳмат. бахшиш ки шуморо як бор дигар ба ана ҳамун хотираҳои талхи худ водор кардем ки як бор дигар ба хотир биёред. Дига фаромӯш кардем. сиҳату саломат бошед. Саломат ягон бошед. гуфтаниё дошта бошед, марҳамат. боқи хайру хуш мекунем. Зинда бошен. Як бор дига шумо дам раҳмат. Устод Наимҷони Сайдалӣ дам раҳмат ба хотири иқадар барномаҳое ки ҳам вақти мо хуб меша, ҳам вақти мухлисо. Зинда бошен. Ҳамаи шумо дам раҳмат дӯстони азиз ки қати мо ҳастен, дастгирӣ мекунен. Пешравиҳо иншолло ки ай пеша интизор бошен. Як дастгирии калон ай шумо интизорам. ташаккури зиёд шукронаҷон. Зинда бошен. дӯстони азиз, ин буд барномаи Медониёне бо Шукронаи Сафарзод. боварӣ дорам ки барнома ба шумо писанд меояд. То барномаҳои дигар, хай азизон.